mjestu Brataljevići, 6 km od Kladnja, nalazi se Djevojačka pećina. Ova pećina iza sebe ima veoma dugu tradiciju, zanimljivu legendu i jedno je od najpopularnijih dovišta u Bosni i Hercegovini. Veliki pozdrav, dobrodošli u naš novi video. Trenutno se nalazimo u Kladnju, u podnožju jednog brda u kojem se nalazi jedna od najmisterioznijih i najjezivijih pećina u Bosni i Hercegovini. Danas idemo da je istražimo i da vidimo zašto nosi te epitete. Do ulaza u pećinu imamo sigurno nekih 200-tinjak stepenica. Evo nas, nalazimo se ispred ulaza ove pećine. Ova pećina je duboka nekih 250 metara i za nju se veže jedna jeziva legenda o djevojci, o čemu svjedoči mezar na kraju ove pećine. Sad ćemo da uđemo unutra da vam pokažemo koliko možemo ovu pećinu. Zato što je baš mrak, kao što možete vidjeti. Ako vam se sviđa ovaj video, bacite like i ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Na samom ulazu u pećinu osjeti se baš jak pad temperaturi, što pridodaje nekoj dodatnoj jezivosti. Legenda kaže, a lokalitet, kult i mezar dokazuju da se sve odigralo na običnom seoskom prijelu gdje su momci i djevojke raznim doskočicama zadirkivali, a jedna od zadaća dokazivanja hrabrosti bila je opklada ko će od momaka smoći hrabrost te otići do pećine i iz samog središta pećine sa izvora donijeti vrč studene vode. Kako niko od prisutnih momaka nije pokazao hrabrost, za dati čin se javila jedna od djevojaka. Kako bi uvjerila prisutni da će uistinu izvršiti opkladu, kao dokaz je ponijela vreteno, koji će zabiti neposredno pored izvora u pećini. Hrabra djevojka se je odvažila da učini zadati čin. Sama otišla do udaljene pećine, zahvatila vodu iz izvora i kada je kao dokaz zabadala vreteno pored izvora, isto je probala kroz kute duge haljine i pri pokušaju da ustane osjetila je da je vuče nešto za haljinu, te od silnog straha na licu mjesta i umrla. Stigli smo i do mjesta pećine gdje se nalazi mezar od ove djevojke. Ne znam koliko možete vidjeti, ali eno, tamo se vidi izvor na koji je došla ova djevojka. Na početku smo spomenuli da ovo mjesto važi za jedno od najpoznatijih dovišta u Bosni i Hercegovini. U zadnjoj sedmici u augustu više hiljada ljudi posjeti ovo mjesto gdje se uči dova, to je molitva za kišu, a zatim se pomoli i za dušu djevojke koja je u ovoj pećini preminula. Evo, mi smo došli do kraja, to je na izlazu koji je isto tako jako interesantan u arheološkom smislu. U pećini su pronađeni crteži i gravure na njenom lijevom zidu ulaznog dijela i zauzimaju prostor od oko 15 metara. Tu su smještene scene sa jahačima na konjima i jedna scena lova. Dalje prema unutrašnjosti nižu se ostale teme, jeleni, ljudske figure, površine sa tačkicama i tako dalje. Sve ove gravure i crteži upućuju na epohu starijeg kamenog doba, paleolita, stare i preko 10.000 godina. Za kraj videa ćemo vam pokazati ovo dole prelijepo odmaralište koje se nalazi u podnožju ove pećine.
mi ćemo ovdje završiti ovu priču, a vama ako se svidio video bacite like, pretplatite na kanal, a mi se vidimo u nekoj novoj amaturi. Ćao!